urusingire asingire usingirwe asingirwe life goes on. And indeed life goes on kamtahitu kwa kugamba ako katafuturuza hirizoba akatutandikireho n'amakuru agaruka no misho ubwa hati akachiko aka Central Executive Committee akechibina echa National Resistance Movement barjireyo ba endorsinga speaker Right Honorable Speaker Anita Annette Among kandi n'omuhwezwe Deputy Speaker Right Honorable Thomas Tayebwa okubana baza omyanya je batwirimo Speaker Anita Among kumara Speaker kandi na Deputy Speaker Right Honorable Thomas Tayebwa ahabwa Deputy Central Executive Committee akachika kakuru akarkwebe bereke bindi cha National Resistance Movement kahingwiza abantu abo babiri kubantu bo bakwatara NRM bendera kugira ngo babarangiye babahingwize kwatara bendera mukwetsimbaho ahabwa Speaker Right Honorable Anita Among na Right Honorable Thomas Tayebwa kubantu we yaje kera NRM ahacyo buhwezi wa Speaker w'ishengero ryihanga NRM kamusime iki ikakikora nko mucwe ningashe mucwe boy NRM nukwetwaza wayo ne mahata muzesi ibiri mbero murundo ugu abiri atandika kubaho rugambo abamwe babeba nankaneja manya state ne dananka manya nanka naza kwetsimbaho recently mbinarije kureba MP elect abwa Bushenyisha ka municipality id bazaja baraba yarangirira gunando wa speaker deputy abenando wa deputy speaker kungambo ntateche kihireho urugambo kandi bakira kukize batuyeho mu rwanzu rwo kuzahuguza so ben NRM yerekere stand yayo abwa speaker tuyinoko abo muhezi tuyinoko kandi of course sek yakikora so orchiko rukando urugendo barwahendera yes orchiko rubira state house ba kujiro kujimo kubakozere ijuka Right Honorable Speaker Annette Among uri omye okwase ubwo hatagatira katunga ebendera asinjire actually because akatunga ebendera yagaraka kandi yarabo unopposed abawumane MP Bukedia district kandi harona Right Honorable Thomas Tayebwa one kandi wasinjire ebendera abwa Ruhinda North kandi yagarabo unopposed abwa MP Ruhinda North so obwebe mbezo borekere kujya nkantu nibabesika ukugira ngo umucyanga cyabo bo bakozire mnonga kumubrizing na mnonga wa NRM kurengwa abantu bayikiza no mbembezi bw'ikibine cya NRM turebere na wire bwenyuma ho Right Honorable Thomas Tayebwa arukuza no muri ababemenda kwesimanga ba independent arukubagarakanza tumugarako mu kibina mureke tushagike ebendera so kurigira kandi akachiko kashameka kareba ezo nzumwe ahanshunga ezibarebere ngo ababirukwe nyine bine kugumizamu ece kisanja naco still bakebembera mu ishenjero ubu barukurra impanura zishenjero aho ninjya mukamusime nwarebera harubaju rw'ikibina for National Resistance Movement kurigira of course ko kuza kumakinga umuntu no makinga kurigira tasks zwama ninga ibyo kumuhereza gukora ukwaro ko gukora nukuru kumuzumura ninga nubonero bo kumuhereza so warebera side ya NRM kapate bo bakozere ibabere nibatekateka ngo niyo bashimire gukora but now ikibuze kindi aharabajo rwa parliament kiyihanga because kwaro kuzumisha ingero nka speaker ninga deputy speaker hataho baba barenga kuba ba NRM n'abana bari abeyihanga Uganda konga ko kureba waza kureba myaka yabegena ibar kuza ku 5 ibakozere nka speaker hamwe n'umuhwezuwe arimo amateka makuru agota ariko basa kubebwa iteka ya court martial kozesa civilians court zama z'ikinyama icyo kikaje ikintu cyamani kitariko basa kwebwa kurigira aho yemerere umusanano kuri gutungira yaba bakakikoraje ninga bakakikora kubi kunga nirumwe ahiteka eliyabeire eliyarite irihanga kutamesha munonga parliament kind of course speaker n'umuhezwe ikintu icyo bakakishoronzyaje irindi teke ryo tariko basa kwebwa niriya anti homosexuality
aho kandi takabwirira abaho kubaninga right honorable Anita Among manyatagaruka kuzumahanga kamwe konka bayemera amagura abiri ya jatno twenga Uganda twino buhangwa bwitu twine butarayicirize so kurigira aha byetengo both ebyapate hamwe nebya ibyihanga looking at amateka ukubabere nibakwata nibatwariza mu parliament mu bintu by'amateka ago mutarufutika teka ngo gagumire ukubagarabize mwihanga tukaguma mu buteka nyowe for me itegeria and homosexuality amwe n'iteka irihererikire ya court martial no cause civilians ningira ngo nibyo bintu ibyamani ibyo kubasa kugerera hoti bantu aba babiri bakoze kandi n'ikindi cyo mutano no kugira ngo bonga abantu nibakwatanisa baba no munyanya wa mutayo so ate cyaguma yo kamusime no kutegereza abanda barije from other parties or independence konka yo NRM yaereka aberu kwagera naberu kwenda ngo bene bo bagikwatara bendera ahante bezo zombi kureka icyamana munonga no kugira ngo abantu aba bombi bakargo mu kibindi cya Forum for Democratic Change both of them bakahikayo bazo mu kibindi cya NRM kwachika nagira ngo bareba umushana wagira ngo bakarga nti musambe nahi babiri bari bitiriza n'enkora yacu so ukubara kukire ku zum NRM kwesigwa batyo NRM kubesiga n'ikintu cy'amani munonga nacyo toka kitaharubaju nicyoreka amana gubine nk'abantu abone bija kuba kandi barabam basitira mbagumiza mu 12 parliament bwa hati abanyishenjero n'abanyishenjero kazi abaterira karuru 2015 abasinjire kandi baza kurabam tubashabira kandi kugira ngo abasekora bamwe bagumize mbatware ihangomisho kuno nubabo speaker w'ishenjero right hamwe no muhezwe Anita Among hamwe no muhezwe deputy speaker right honorable Thomas Tayebwa inkoragana n'inunju mnonga kurjira okutukubantu bareba mukoro itarye mwenemwe kandi na n'umukereza ihanga twargayo kwereka tugarce kandi akarurukanywa abazyo Martin Twine akarura ka divisions mwe na ba councillors kandi nakaruru akebyanga bishatu akagatiro mizoberi yanywa abazi yabwa municipality abo banyishenjero ba municipalities tutandikire nkahe tutandikira hambara tuzenga kamse tandikire kuri rwo ngira ngo tutatere yo declaration forms turabiremo abantu kureka amakuru marungi naginyine naga akarura ka Kibanda North muri Kiryandongo karangirirwe kandi umesho hoka cyaho tujya kuba twishyaho ibiryo muri Kibanda North batukoreka mukake ngompeke rinos wasingira karura ka Kibanda North County district ya Kiryandongo karuraka nubumwe ahabururu ubere bugarikirwemo bwanyuma yo kubaho ibintu bitari mwe na bimwe bya leta y'ubururu bwagarukwamo gana makuru marungi aginkwinire n'ingamabi no kugira ngo umunywano wawe uwikitinisa government chief whip Martin kwinira makuru marungi ninga turinde tukagamba amero nonda kugamba cyabwisho akorembo rwambara tubaze tugumize mu bwire kuba reka tubaze tugumizeka washimira ubiri no kwagera ko kamatini turi kuzamu declaration forms nebijiro mbururu number 1 vota tana pombyanga bitari mwe na mwe basize kuba neyongera ko kandi njira njoshire direnjura kugwati nkumanya BVVK machines finally zikozire umyanya izitarakozire abantu bayibuza ngo habwenshi kandi buriye bururu zitarakozire kuko base kuba nubukora so biometric verification kits zibase kwanza ukora umbyanga bitari mwe na mwe akandi katamenguza gumza munzu ukora abanyayuganda bagira ubwesije hata bajangwe hato buzakora ninja kakutwaza kutera ko kashire cumwe ko
oburinganiza kandi n'ekindi twakureba bya security omwihanga still ebire ery'amaani abantu babasize kuteragye obururu bwabo kandi bashikire kare polling stations egwe nkyabwisho abwisho guseza ibendera yakigarukaho ahitsimbere nkanyamwigendaho independent atonyora obururu kanana igana kinana na bushatu kashika twatesize nitwe tuborekere tutanuwe yabitayo so abambara sitting kugira aha returning officer ambara sitting north atura violet ababesimbireho ahabwambara north division mayor gumisiriza cyabwisho katozi abire kandi ayisimbira tine kibina abiyaine akwasire obururu kwingana kanana igana kinana na bushatu kamwe baze mukasana wabira independent abaine obururu atunji actually yatunga because okurangira kujemisho hati igana 20 mugume benoni owatunjire furaga NRM ya maragara aine obururu kashanju 226 murindwa Ivan ori independent nawe abi yatunga obururu bubiri kandi washomaje 2 votes in figures msimu tabisa kagwe 1-2 Nsubuganasa Abdul which cha People's Front for Freedom atunga obururu 58 kandi total number of valid votes cast obururu obutirwe bwingana omutwaro gumwe n'ecweka 589 kandi obururu bire invalid wingana igana 52 kandi ballot papers ezibazire zingana omutwaro gumwe n'ecweka shanju ana nemwe kandi number of spoiled ballot papers obusisikire na 32 therefore hence perhaps kugira returning officer wa Mbara City Electoral District and in accordance with the section 147 of the Local Governments Act Cap 138 yarangira gumisiriza cyabwisho katozi kandi owatunga obururu bwinji okubanuwe ya kamsimeka shoma wida film okubanuwe kandi yasinga akaruru ahabwambara North Division kamsimeka no hagera cyabwisho so congratulations cyabwisho akarura kakabe karuhoti kandi kari tight rero kakurita election so ntutabarisya cyabwisho abo kubasa kandi kusinga akaruru kandi abasinga mukoragane n'abasinga abwe ntunguka yihanga so mbwenu ogwanda tseshure omukaruru okagenzere urwo mu division zitari zimwe na zimwe amwe na municipalities kamsime unogamba ebyambara City North Division zuriza cyabwisho katozi uyitsimbere ukanyamwigendaho asingira mugezi we Beron Tugume wamusingira umuka NRM nani yenda kuganiraho kake ebere umishaza area ajuri county district ya Lemtong abere hetsimbere jara Meso Fred wa Uganda People's Congress Molo Tom Jasper uyitsimbere ukanyamwigendaho na Obua Dennis Hamson which binicha National Resistance Movement utereho Omara Steven uyitsimbere ukanyamwigendaho ngotereho na Ngom Emmanuel Okwel wa Forum for Democratic Change akaruru kako kamsima karura kakagabwa karangirirwe wa UPC arangirwa ngo musinguzi onka at the same time yaye tombita mbwiba muhire ningo bururu ba muhire tubo bwarigira hatale centers ni I mean polling stations imyanya iri kutorandwamo 18 yes Electoral Commission yareba mu nshonga zabo akaruru yaragira mukagarikemo mu polling stations 18 kukagarikiremo ebigiro mu karuru nibyebyo iyo kureba screen zawe government chief whip ninganya mpara wa government abantu ba ajuri bagarikire bamurebya bamuyima karuru usingire no wikibinde cya Uganda People's Congress dala Meso Fred atungiro bururu mutwaro gumwe kakaga bishatu na mukaga hakurataho Dennis Hamson Obua Dennis Hamson wa National Resistance Movement
kandi uri nyampara wa gavumenti ahabwa emyaka 5 2021 2026 atungira ubururu mutwaro gumwe 15 bitano nkaga na munana hariho na moroto mjaspa itsimbere nkanyamwegendaho atungira ubururu 10 bitano 95 ngom Emmanuel Okwel wa Forum for Democratic Change atungira ubururu 12 runana shanju nabuna Omara Steven bitani 19 ikiretsere ngo bururu obuteywe bona hamwe total number of valid votes cast for candidates imitware 3 kandi obere buri invalid obusisikaire no 10 igana nkaga nabuna total number of ballot papers counted ballot papers ezibazirwe ni mtwaro 3 kanana ananabuna obusisikaire ni 9 na 9 Ijuke kandi karura kagarukamu kandi nyumaho obaka barubatera karuru 2015 2016 bakarangira Jalameso kubasinjireho wabirayi no buru mutwaro 13 kandi mutahiwe obu na Hamson Obuwa hayi no buru mutwaro 12 rwenda nkaganisha tu kurgo polling stations ziri kwigana igana nkaga so polling stations zitaratiri karuru obwahati zitira karuru kandi karuru kayiyongera twagaruka twareba Jan Jalameso uwo kibina Uganda People's Congress na singa kandi Hamson Obuwa biri chief whip na hata chief whip mukwa katano na sibilente tokamanya ibyo rero bigiro mu kutorana no mu kubara karuru kandi abarko ibembere by'ubururu nuko barangirire batyo tikumanya njya muhati tuzeho mu Ntungamo meya wa Ntungamo municipality bamwita Jacob Kafureka n'ubuzibina National Resistance Movement kandi ogu nawe agarikire yasinga entebeye no bururu 13 bishatu 20 ari kusinga bagezi be barumu Kazimbaya Isa biro yitsimbere nkanyamwegendaho no bururu rushanju 9 Muhechi Hakim na wabeye yitsimbere nkanyamwegendaho birayi no bururu 10 tababu no bashatu so Jacob Kafureka meya wa Ntungamo municipality kugira Charles Wafura returning officer mukuru w'ubururu district ya Ntungamo we asingire akaruru ako kuba meya wa Ntungamo municipality ogundi so Martin turukwira kuzo mu Kahumuro makuru agakoraga mu district ya Kisoro birariyo mweshongozi kandi radio presenter basize kusinga karuru ka Kisoro municipality Mboningaba John abire kandi ari independent atunjura burkwingana 10 na muda reka tubaze ngo Peter tinkumanya ko ari nabasa kutereza cyane Mboningaba na declaration forms uguntu wasingira karuru aka Kisoro municipality kandi ogu atungire ubururu birayitsimbire nkanyamwegendaho atungire ubururu 10 igana 89 n'uguri ya screen zawe no mureba Nel Dread za Rastafarian akunkati kimuzibire kusingura karuru nabe harimu ahimsiwe Owen Wilber which bina it's a People's Front for Freedom atungire ubururu 18 Muhumuza Emmanuel yitsimbire nkanyamwegendaho atungire ubururu 39 Nambajimana ubiro kwatiritse bine cya National Resistance Movement bendera atungire ubururu 10 rushanju 98 Ndikuyeze Ramadan bitsimbire nkanyamwegendaho watungire ubururu igana atungire ubururu 88 kandi tuyishime Kelly Bridged ubiro yitsimbire nkanyamwegendaho na watungire ubururu igana mukaga Rastafarian umweshongozi kandi umyamakuru radio presenter Kisoro nuwe agezere n'entebe yo kwebembera Kisoro municipality
nkameya. Yes, tushashure program tukizusha ngu abambaraho kazi sako no kuteka musente kandi kubasa kubani tonjera kubahereza eshaheji no kwizusha ngo rebe cyengo ko kubanzo kutwakusiga udine nteka yona yo mwako kuna mlonge bukwatagine ne sente zawe ahora zibike ahora ziteke zikabasa kuzara amagogo ekintu nakathente lebe kangu wa bashitira wabasa kutungo buhabuzina mlongo bukwatagine no kusavinga na investment kandi bashira uyiguraho na account kandi no kuyiguraho imigabo tandike kubike sente zawe bakwinire promotion yatandikire umukwezi okwamishanju omwaka oguhwire gutitira mabega abagira ngo buryo mwena no muhanguzi ecukuri we igure migabo kandi abine abarigure eyahigura mnonga izina miliyoni 10 miliyoni mukaga bije mu muhangora ibirabo byo mutano harimo okwangora piki y'amashanyarazi harimo no kwangora interfresian kandi nabandi bona abarabene bejumbera omukwigure mugabo harimo kwangora TV screens emfaraso harimo kwangora embuzi nyabarawe otafero umugisha gukugira ngo niyo base kugira ibirabo nyamwinji kandi yo kwetungura urukubika nabambara ho kasako leta abantu bawe 15 ujiro tunanya umwaka ogu nibwo mugando guntira abanyana banje kugira ngo babinjo bworo ndahe wito kwaze no kubatereka tuco bwiga rebe kangu abanyana bawe 15 babatereka tuco bwiga kandi wenija kuba uriyo muhanguzi ahari mbara hokasako kano kwisyangu abechitongore echa National Medical Stores ekiri kujanjaza embazo mwihanga babasize kubana bajanjaza embazi omarwaro w'amahango agatari gamwe na gamwe omuryago hariho umurishemaho kana rona nabari antonde ahirware hango abantu ba Masaka abantu ba Moroto kandi naha umurimbarara ekikuno kurebeka ngo wabasa kubanoza na website ya National Medical Stores banzorebe omuchanga chawe embazi yahikanga ndio rivya kamsime hamwe na matinebye ekatuze ombutumo ho bashubuzi ntukaraka utarga. Yagurra Zuku TV decoder na satellite dish erizoba aha kabeyi kace emitwaro 8 zonka kandi Zuku decoder aha mitwaro 8 zonka rero shemererwe obwo rwerebera channels nunji nka series ezabana music amahure agaloko hamwe na gaheru yihanga nezindi nyinji yerebere Zuku Smart aha mitwaro 12 zonka Zuku Smart Plus aha mitwaro 16 Zuku Classic aha mitwaro 25 Zuku Premium amtware shatukakaga na 5 yagite aha Zuku erizoba buzima oshemererwe kurugera kimwumbugi mu bwensho za Ankole Uganda ahi ensinembe honungi birukweza burujuma rw'umwani ekitarya handi burujuma n'uruhingwa no bwegendesereza kandi rushoromwa ry'abahingi kurinda itaka hamwe no kubaho bukogo ahara Ankole Coffee Producers Cooperative Union ACPCU nitweretera umwani gukarangirwe je gunozere gwinaka hoho komutindo hasa guterekana isigweje kora biro metendere kere ukongera ibirungo byitunyamurungi abahingi n'eminyeto nubahwerwa Ankole Coffee omunkora yo kutungura byaro nywa umwana murungi ko 5 ogwa Ankole Coffee ugutafuhirirwe n'imibazi ogurkwamagara marungi kandi ogora kusya kiroto cyawe buzimeki n'ikirungo cyitu cyo buhangwe cy'ikere kwenda kumenya bari kuceraho tera note 8 note 3 note 5 In the neighborhood, near stagnant water and mosquito breeding sites, malaria lurks, always waiting to strike. But fear not, for here comes Mr. Vaxa, the ultimate protector against malaria. For years, malaria has been one of the biggest threats to children under 5, making them weak and even putting their lives at risk. But now, the government is introducing a new solution, the malaria vaccine.
The malaria vaccine is now in the routine immunization schedule. The malaria vaccine is administered in 4 doses at 6 months, 7 months, 8 months, and 18 months. This vaccine will provide extra protection against severe malaria. And don't forget, routine immunization protects children from many deadly diseases. Every vaccine matters. Visit the nearest health facility for routine immunization services today. Mr. Vaxa, the malaria vaccine is free, safe, and ready to protect our children. Will you join the fight and complete all 4 doses? For more information, call the Ministry of Health on 0800 100 066. This message is brought to you by the Ministry of Health. We're kicking your year off In all her glory. with more because we got you. You get it? You know that We got kicks. We got scores. We got action. We got roars. It's my specialty. We got drama. We got fun. We got more for everyone with an upgrade on us just for you. More channels, more shows, more reasons to stay. we got you. DSTV, we got you all the way. tandika izuba imirimo urugendo ninga kahumuro neco kunywa ca Chituzi yenywere Chituzi ohure amatwenge aha mu miro nikikorwa ku rugo mu Chituzi ca Shitake amajani hamwe n'ubwoki konjora bunuzi hamwe no mutindo eki nikikorwa ba Chituzi Farm Company Limited abeine teknolojia nebyoma byo mutindo Chituzi drink ikirizibwa kitongore cyo mutindo mu ihanga UNBS kandi neshangwa mu maduka na supermarket zono mu ihanga kushubura tera simu noti mushanju 8 mushanju bisha twina bitana shatu nemwe ninga noti mushanju 8 mushanju bisha twitano 00 mwenda. Otaferwa aha Tayari West. aho turiyo nituzoko hariyo afamu yenjoki tukuza kuba nituleba nuzireba okuzitaha nimba ntegire deni zamara kuzamu hati ninjankize cyumi cyanye nkitwara ngiteka hundi kuziteka n'ibihumi bya kikake ebi babyeta ngo ni KTB niyo Kenya Top Bar. aha Kenya Top Bar niko bakubyeta bakangira ngwe tuzukunda rwari kandi ndeba kishakiza amabati injura yagwa tuzukuro rwari aha hati abamwe wabano shango ryo mwanya open utari mu miti nkeje kwateye konkeri bate kugira ngo ndiza kucamuka no taho bunyaso buceho konka twanga kubutaho kugira ngo kubutaho hijamo busisire bugombeka mu mabata aho hansaho so konka mwenyu wa kugira ngo ndiyo muhamba harimo kibunda tinkwetaga kusangiraho ntabwo injura kace Mukakari tandika izuba ryawe na program Gogonoka. Alright, ganina katanya zitano Banyakigezi FM tanjoro kwakira kandi no kutangira mu program eji ya Gogonoka. Alright, abatwetegura kuzakora imirimo itari imwe n'imwe abahinjori y'unetegura kuzomusurwawe oriyo wa boda oriyo y'unetegura kuzakuvuga okubasa ku bano isi yawe uhereza abantu umurimo gwo no gukora no kwendeza ibintu byonga no kugira ngo gwo no kwenda n'uro rwo mu kitanda obase kuba noza gukora Kosa nagira ngo wafana agenda amaguru tugamugaya nabwo tegeze reke masakano gicu wayikorera muri yakasheshe no mabinji nagenda rimwa kugici yakora amerwa biyona urayajya tentasi kabura atakasindi kakabura ndandika kwetombita kandi kimwe kwetombita tukuruma cyangwa munonga generation yite turimo yo nyetageto n'ibindi byona nibashoke ndimo no kubwa kuba 10 nyaboneka barukuhireze because baguma mu custom nabwo turakure je bare niwo wimukiye kandi niwo takimukiye cyangwa ngo mu kitanda uzamura mu gwawe uze kuchapa kazi na bidii. Mukakari tandika izuba ryawe na program Gogonoka iganina katonye zitano rukunde gumeho. Muchara wanji mwami akahoho kararugokwe kukaransonasona nkunyije na bene iwe. hati turakozesa sabundi za wandazi It is okay ndebire wanyirira n'abana batakeyagura kamba
unjurire esabuni za Wonders zirimo ibirungo by'umuhendo okuhumuraje no kuhwero kumaraho burwire bwo mubiri okananuka okanyirira aba Wonders beine Wonders medicated soap nerwaniso bukoko aha mubiri beine Wonders herbal soap ibyo kweyaguzo rugusyo wacha wewe beine Wonders baby soap ejineri ndaje mibiri y'abana ejikwata mememe aba Wonders beine Wonders black soap okuchencho burofwa mu mibiri okasigarura bobera aba hoteli na guest houses mutwarira abajenyi banyu Wonders guest soap eina kahoho karungi esabuni za Wonders ziryo mu maduka gono mwihanga omu retail na wholesale zikakakasibwa na UNBS abo byo mutindo abariko no mbwinji tere simu noti 383 gura hati Wonders, always wonderful. Otaferwa aha Tayari West. Ire kurungisa buriro ta. Azarwa. Bwashesha. Inkureba amanu nashago ine minji. Mushija riyo. Umushija tahine shongo. Mukazi n'abana bawe. Deko tanteza kabari. Ndasinga. Akarit kandi worireje cyane cyamanu no kandi sino higuru habo kubago tumana gaitu na kandi shwa program no mutegana tuba turha from Monday to Friday akugenda kimwe hano majyuna nagashamna nazihangwe ni Brit Inch na MC Cosmo. Otherwise no kubahereza vibe mpaka nishobora no kurengera nabo n'abari hamwe mu yabo bari handi imbere tsara tumwe na tumwe ya driver ya buri conductor ninga yowena uri ha boda boda yabo konka uri akuchapa kaza na bidi ntwenda gukora abanyoni bita bari kuri ya seriyengezi umuriyecho reka ndamutse abafumbira n'abafumbira kazi abanyarwanda n'abanyarwanda kazi mwese ndabashuhuje kandi turabifuriza ibyiza gusa amahoro masa n'amajyambere nshobora tsara manisaje munyano w'umuntu katoryaso anyway program muteganda urwo kubanza kusyo rwa katanu Otaferwa aha Tayari West. Otakaferwa program ebiru kufomunsi urwo kubanza kusyo rwa katano shahe muyo mwabasyo aha Tayari West hamwe nanyo muhereza wawe umugaranda Netanyahu Special Forces Hasta la Vista. nakutangirira ugundi murundi mu program tsheshere wahati turi mukashosheretse akatgaba gomwe kandi kabitosho kwanjura kashosheretse aka ndamatenebe mu studios nyinemo umuntu nabasa kubera surprise utari kucyitegereza je n'umuntu w'imyaka 30 utorinwe aha kwa chairman w'intebe ya gatanu aha district ya Rubirizi agaba Obedi byakoreka n'umushaho umutendeke ninga utari kumanyankanasi kunka asingira karuru
bwa nyuma yo kusinga ka NRM ako kwatara NRM bendera ahantebe ya katano awa district ya Rubirizi abantu ba Rubirizi bagarikire bamutamo gwesize bamuhereza karuru ukuba nwe yayibembera district age myaka 30 icyo myaka nangwa cyo kikuru munonga konka ikikuru munonga irizoba ntwenda kureba abiteka teko bye ngominyeto okutsara munonga ahawebembezi wa government zebyanga because umuntu w'imyaka 30 yaza kucwamu ngira terekanye tsimba hantebejo butosha ntitera kuri iminyeto ne tsimba wa MP icyo tukakimanyira konkente bejo niribe kankente bembango yukwebembera district yona at your age duja kureba ebiteka tekobye okutsara munonga ahabwebembezi ba government zebyanga ntureba hakaruru district ya Rubirizi kakagenda kata ntitera kureba abantu batere ndurungwa karuru bakayibere akawe ukabasa utakasingura kusinga umuntu uyusoro mbi ubutegeki senior wabantu bona bari kuteka no mu Uganda harimo iteka ngo umuntu kwako bayusoro mu ntebe umusinga kugumere tujya kureba karura kaho kukagenzere uko wabasize kashoronzya ukakayiho muka NRM ukakatwara ukakasitya karesha heji kungane kikuru munonga ibitekateko byabo ahabwe bembezi bwa district ya Rubirizi generally na mwana ni hangari yona arenguru kwebembera government zebyanga ine agaba obedi byakoreka nyenda ngora mutsimire bwa Tayari West TV stanti program wewe munonga umutekano sa program abari kutureba amazina agaba obedi byakoreka kandi mwena abari kureba Tayari West TV nimbara musya munonga nimbakira okuyija kuturikiriza mukaturebe turugamba ahabo kwa nimangu takutambura hamwe nibinji abari yoka baturikirize omu majingwaga so nimbara musya mwena mwebare munonga agaba obedi byakoreka imyaka 30 mu nsomu izira ntebe yo watyamani irikuribika nk'intebe y'abantu bakuru ntebe y'abantu bakuru bakubaga ruko government inintanisa habwa MP ruko government ni ikora hanshonga izizugumire amataka g'abantu manya amataka ga government ibyo byona babikwata abanyarubirizi babisigiso umuntu w'imyaka 30 icyamani ikikurumu icy'abanyarubirizi bagizirengwa bakakata bareke tugende nubwo niki tutandikira awe bara munonga abantu ba Rubirizi first nyenda kubanza kubasima munonga ahabo kunyikirizamo abantu babizi nkijana imbashobora enshonga ezingenderire ahabwa ro government ningashe ahabwa district ito ya Rubirizi nabashobora agaba obedi byakureka nabandi yo mu ntebe ya chairman LC5 nimba njiri mu konka turukora nka district turukwatanisa hamwe omuntu ayambo ndijo nondijo ayambo ndijo turebe district yito kutwaje kunganya now ekikwatene myaka nyofa nyine family personally so ni managing a family yanje managing abana banje n'umukazi wanje turi ngo tazo mu mbera nonje so the same knowledge ngi shifting angireto mu district kugira ngo kuturabe twine nshonga za district tweshitame nk'abantu abo kwa district agaba obedi byakureka district n'abantu abagirumu n'abantu abindi gukora nabo departments zinyene so kuturabe twine nshonga ero kwata eri mu district abantu mbarwana litaka abantu bakoreki twine departments fine nyewe ni mbandi political head konga twine departments abitukubantu tukora nabo twegite turokutwayamba umuntu waburijo turenga umuntu waburijo yaturikireza kandi ikindi nkashobora abantu barubiriza banti omuntu warubiriza oshomuka nofu n'umwebembezi uwo tari kuja kutinisa misho kuja nkora abo inshonga yawe tuwatina kumugambira feel free omugambira inshonga yawe and personally nyo kuba mushaho chimpereza advantage yo kuja ngo umuntu na mpikaho at any angle ashobora nshonga ye ateke na neki then taho mushonga z'abantu tuzicenja so icyo mutane kiryalinye abantu kumpereza karuru kabo abantu kumyisiza karuru kabo no kuja ngo nyowe nimbasa kuba umuntu wabo wo kubahikaho tukaganira nshonga za Rubirizi tukaganira nshonga z'abantu bitu ba Rubirizi tukaro kutashorozya okuzitereza aha myakejo umushaho w'abantu bari kutekateka ngo nubwo kuba watandukensi nangwa na kari ya think manya bobushaho hereze mu myaka ingahe konka icyakugemeseze kutekateka niyusha because iminyeto wiro bwinge nibagumana bagigera ngo
minyeto niyo miti ya inchakare minyeto icyakugizirengwa tongo bwire niki so nye cyanje miserize one nkenda ngo maze nkeho mindset yo kugira ngo entebe ya chairman LC5 entebe ya chairman LC3 ngo ngo nezo muntu myaka nshanje ningo myaka nkaga nkenda ngo at our age kandi kintu nyowe nkazarwa ndukunda district yanje na waza education background yanyu nkashomera mu district yanje throughout tukacheka nisaga okuruga primary mpaka senior 6 university level student university munanko umurubiri so ncha force ne kuza hero ya district but kuruga primary level mpaka senior 6 nkaba ndi mu district yanje now najanti kunde nyenda kusavinga umuntu wanje wa rubirizi feeling yanjye kije kusavinga umuntu wa rubirizi niwe ntekete ngo naza kampana babaso butampikaje nyena ngo nyisha district kugira ngo umuntu rabe naruga hansi yabananda chairman LC5 agaba obedi byakoreka ayija shanga district district yabo yakubasa kwikaho kucyo kugira ngo mbende Kampala officer Kampala mwene ushanga namaro kwezo umuntu atandebireho atagambe nanyuma my feeling ekiri kugira ngo umuntu mbende hihi na n'umuntu nkwenda kusavinga umuntu wa rubirizi so chamforce ngo nyija district services zanje means generating ja district umuntu nshonga yingishangeho anshangeho ayegambire nanyu ndakwena kugira ngo aze kutera amasimu kwetorora kubuza amanyara abo muri PR abo muryo no yaba nayenda chairman LC5 umuntu wa burijo umuntu wabo umwana wabo ube kurize anshangeho anyerebere angambire nshonga ye yes hariho ibi byori n'ugamba ibyitengo iby'abantu barubirizi ibyo utakamanyire konga hariho nebyo ibyosereho umuntu ko kuza kwimuka kwetsimba uhiyeho hatekereho cyo kugamba cya sente umuntu natekateka ngo hoyine cyakukiza mano ngo muntu icyo uri kureba ngo district yawe kikende icyo kugemiseza kikakugera ati naheza kuba cyamano wa district buzimazima umbiro igana ndije yamana mberize korahira ikintu ekindi cyo ndukuza kutandikira agaba obeti byakoreka ibiro byawe igana abo cyamana wa district barubirizi ni kintu cyo munyarubiriza ari kuza kureba akagera ati obedi atandikire gukora wo baramunonga icyo kubanza ombere byangigana mazire kurahira nga chairman LC5 wa district ya Rubirizi ni yenda kubanza kweta leaders bona abinguza gukora nabo MP w'abakazi MP z'abashija omutu county zitu nyete ba leaders abandi those stakeholders tubanze tushitame tufuneho urukiko rw'obumwe unity kugira ngo tuwaza kwimuka gukora kandi tuwe n'abantu barubizi batiremo bwese je kugira ngo tubakorere so tubanze tushitame tuganire kiganire cyo bumwe kugira ngo honorable cadet yaba na letage honorable wazi yaba na letage obedi byakoreka naba ni letage tukigite nke chitori tuhereza abantu barubizi akabona bakimuka batera karuru so ninyeza kubanza nakora that meeting ya unity then chinde kundu kurugahari yecho ninyenda kuzombyanga by'abantu I want to visit communities ombyarokwe ninyena ngo kundaze kwija nabaniza kinoko ninza rutoto ninza cyabakara nkunganye ba stakeholders abari mu different departments za district nyishenka chairman LC5 nyijena nowe byo bwegese nyine no byamagara nyijena nogu tushitame to meeting a community twashanze mutwaza nkakabu kwiri ninga twaza muri Chwamba twashitamana n'abantu bo mu rukagwa Chwamba tuganire nabo tubabuze inshonga hati ni mwenda kinakiyane cya mwahise yankahi ekinaneki hati batwereze inshonga zabo ito Chwamba tucenereki bakatugambireki tubakireta bakatugambireki tubakireta men bamba gamba byo bwegese bagamba ngo ishomero ryitu ngabo nyine DEO nabantambwira nawe DEO wa noting kubaragambe ngo hitirwaro ryitu abashaho baburabura ngabwe nabantambwira na DHO anoting mwene nyencha kari kutukuza hari yo mu rukiko twatu ya district hati banywana banje bakuraba ugunagabwa yafuna information y'abashwamba ugu yakwasa information y'abakabukwire ugu yakwasa information y'abacabakara tuzigita district tukora in unison tukora mu irakaremwe kugira ngo abantu bafuna services umutekateka kwawe nogira ngo izo baraza umuntu warubiriza nzabiri na yetenga cyamano beroroho abera tariko basaka gukora no ikiri special cyo kwijana cyo niki chairman beroroho tukugira ngo abata kubasa kubikora hine byakozereho
tukugira ngo tine byatakozera konka kandi nyowe nyana ngunyije n'insurance y'inguza kwijana yo no kugira ngo umuntu waburijo yatuhereza twafuna information from the right person tureke kufiteka tekera abantu aba aho abantu aba fine nibende nguto nibenda mezi nibenda amashanyarazi nibenda mezi marunje gabarho nibenda amashomero gabo gari equipped but now let's reach out no basa kushanga ito tureba ngo tukateka hwishomero ne seed school nutureba ngo nebizimbe biroho kunka turi kumanya ikiryo munda no basa kushanga umuzire waro hwishomero tureba nebizimbe tutendereza kuba kutubuzo mu district mu inishomero ngwe rinka ingurendiryo kongo shanga birye bizimbe byemerire let's reach out tureba abazire tubabuze abashomesa batukusinde kandi bashomesa omuzira gambata atomushomesa buri akantero mwana yenda kumuita na muturaki ati na mutureki kandi shi kibuze hediti cyo twasendekera aha nakorata babantu batuhereze information abo kwito toja ngo tushitame hariya office tugagabize tumunze muturinzira abantu ngo barugo mucyaro batuhereze information turugifuna turugireba so role yanje ngaciye manero C5 aho kandi band local leader cyumeze ngo ndiyo mwembezo w'abantu abahanzi let me reach there mpike y'abantu abo mbabuze enshonga zabo abo kandi cyo banterire mbabuze enshonga zabo bazimpereze eze kwazi ryo munda actually umuntu wo hansi bana kweza n'enshonga ryo munda yo kubota kumanya nka leader so tubahikemu tuganire biganiro nabo batwereze enshonga zabo tuzitereze local government yo nozamu ni challenges zayo true much as government kataho decentralization konka ko bano reba ngo hato bwahati aro system yagireho umushoro ngurundano kubanza guzaha center bwija gutyamuka ubona kutandika gukora true byakoreka umuntu musiyombi webembezi urebembereho muri government nganta kagira munonga konka I've been a leader, I've been in administration tuyo mu leadership mu institutions nachi konka muri government ngandi yo kominyeto with umuntu utine experience n'utekateka kwandaringo ta challenges ezo ukukira munonga iziri harengo rwa district uri n'ugamba habyo bwegese ni cyabuzima amashomero garubirizi gariyo agamwe gariyo mu mbera munonga amazama abasomeza ba government nabaki with a limited tax iyo ino muri rubirizi ibintu bizakuterera bita abo kuba abantu kuza kuterera karuru kutsigaho basho abo bero itsimbere nabo myaka kaba niyo bahereza karuru kushimire kubine ikisicyo kuza kwisha nacyo otherwise wota kini nuza kurebya abantu ibintu ebi challenges specifically amarwaro agaroho agataro mbaze emrumo ya government rubirizi ni mwa district zinamano mu kuguzemerwa true uriyo minyeto nyino kutekateka ngo minyeto niyo yakobe kutore ino mbwingi ibinte binoza kuberwana sota abantu abo kuza kwebembera nabo DEO takindikire twari kumutera karu nakawo nabasako bakiru n'uru kuza kushangaho abandi bona babiri n'abakoremera umwejo na service commission nayo noza kwetenga kwisha kutora ne yawe bwanyuma kuko noza kugishangaho hato umuntu atekateka rubirize kumanya abo kuguzemera mo rubirize y'amashomero bari mu mberambi bashomesa bake rubirize y'amarwaro ga government gatara mu mbazi umuntu utine experience ayine cyari kuza kutereza muri rubirize shwari ningiwe biro ine kiroto cyawe mukama kikozere imyaka 5 cyo rariye nikecyo abanyarubirize bayenda batakugarrayo apana nyawe rubirize tinyine dream yo kwembera ekisanja kimwe cyongano nyenda kwebembera abantu nyenda banyikerereza mu tuza gukora kandi tuza kubikora ebiturakora mu kisanje iki ngibera tupushinga mu kisanje kindi now obedi okujya with experience without experience konka omuntu to kusitamo muka okafuna experience kutabe twege gari bakaba kureta bakikuvugisa mu murundo gumwe ati bakujya bakwatirire bakikankariya bakurekura ato se turugenda bacika kuriya wagwa hansi wimuka washo wagitandika nyencha kare no ibuka no givugaje so the same thing hanuya nyuwe amana gunyine nagabantu na time yini kuza gukora nayo nabona abantu nkanye so nco nagambira ngo ninyende nkwatagana iyanje na nabatame ndabe ninkora nabo first atine kindi cyakozerwa ahabo kuba ninyenda ngo nyencha kare ekirakorwa mu district takaba cyemerera abwa Obed Wenka batakacyetera Obed yes tukore nka team
tukorenga timu ya district abo kwa nimanya ngo DEO tari mbibu butakora nawe nimanya ngo inspector tari mbibu butakora nawe kaw nawe nabana nda services za district abo kwa nabana nda kuteka report mu bakambeyi so nyowenka agaba obedi byakureka ecentano se kinyine ho kindi kwija gukora abantu barubiriza no kuza ngenda uniting team age tukorenka kitori kimwe tuhereza abantu services kandi with experience at district abo kuja ngo ati narga kuza korambura ishomero kumanya ngo abashomesa tubakushomesa kumanya ngo amarwaro tegaro gukora kumanya ngo abashaho tubakundodginga duties icyo circuiting experience oyiro it is my hands on kwimuka nkagenda nkareba district services z'abantu mbazifuna bata kandi shi kuba rero batazifuna twakora kikureka ngo bazifuna so with the experience ejo background shadow yo kugira ngo umuntu yabatakabire mwebembezi yabataka abakwa nanogubira ryo mwebembezi hine yatandikire okuza kuba mwebembezi tariho umuntu yazirwe akimuko mukasheshe nyina akamutekaho bakamureba handikiro cye manero C5 ninga handikiro MP bakakura ba mentaringwa bazo mu position zezo the same applies to me now nkuruzire na ikaha abantu bateka mu bwese bwabo ndurede kusavinga tamweji erampereze tamwe ndisho yes myeto out there nireba bingi true bitari kugendaje kandi cyabuzima ngo imyeto niyo kukiro bwinyo muyango aha bwinki imyeto umuyango iwe ngo umuntu wacire muko kwekwataramo niguma nirebekera umukaviyo kuko Rwanda yetsimbireho umunduru yo kutunganda karura katagendaje ikiritira imyeto yihanga eyine ngoga eyine n'inamba nyingi ubutitaba mu byo bwebembezi ntewe nugira ngo niki now imyeto icyo kwanshabyo no kureba mbatahata hombi ntu rembo bimusiye kimbo bakwati barembo barerekera one imyetegero disparate abana abantu ushanga umwana yashomire nyina kaba naguza kabaragara isharo kushubure mamba yamushomesa mwenu kwiyamara kujara in a degree kandi yagaruka mu cyaro ayo natera amatafari nishe ayo naguza kabaragara nishe so mwenu umuntu karkwija yagira iki yamugambira we ayenda reacting munonga following the experience ya inenyama so shanga baba violent munonga in that way nekindo kushanga ngomyeto wanje utemyeta kwa kitari kwejumbira munonga kugira ngo yimuke kandi beine namba nangwa no kushoma bashomire yes kungana bakoma kutira induru aha social media yes ati akarura kutiro ntutereberebe ubuyero bwinje no shanga munyeto kabene bwimuka guteka yira karyagwe kuko no shanga abana mbargo muhambo background nke yinduka urugamu ayetina at times babura that courage kugira ngo kari yimuke kuza kwesimburira namye tatino za kwesimbo innocent they used to ask oyiro no kugira ngo nyowe nkanye abo background ndo kurugamu nyowe nkekiza manje kama mbaya ni mbaya ekirabe ni kiba kunda singwe ni nsingo konka ni ntekwe kumenya ngo naza kusavinga abantu banje taroro kote ni cyo kufira so when omnyeto shanga ngo tayine that courage yo kugira ngo ayimuke ayesimbe instead ayina ngo agambire nyuma yo muntu atireka supporting noob reka supporting FDC kugira ngo nkafuna erira kabahurira ngo nito turiyo baruntu ntende change nito ntendechi bimucha that those curtains bagambe na man bagambire nyuma ya curtains konka ekikubateganya ngo tubine courage tubine that support kugira ngo bimuke besimba konka ko kugira ngo hati naza kusponsoring ejesha ijo yesimba omwana nayimuka na yesimba konka kibari kufitina akaruka kabake sente akaruka abaka bari kumanywa akaruka abaka binamani bati nebyo byona bashanga bataba force ngo bazo position zezo baguma kunenyuma mbagambirayo umuriyecho no manyisango government eji irumbwe bembezi tefire hamenyeto eminyeto ejifireho tukuja ngo government eji mwembezi tefire hamenyeto eminyeto ejifireho fine konka no leba all the time wabo ine eminyeto ni myinje munonga arahaba rafuneho arahaba tarafuneho now eba challenge to those who don't get watoshanga ba raising voices zao konka to me government to some extent eyambere eminyeto because no leba initiatives zeminyeto konka challenge yitwine na neminyeto yitemwe tabaru kwenda kwimuka kwejumbe no mgibe government biyero netekaho they want to eat but they don't want to work and ikiba kusigaza basigaza ngo bagumemba gamba nibatero rwari but
noreba aro initiatives za government ze kutekaho eretechi kibeche myeto eretechi kibeche myeto aho macho shanga ngo nomwe abembeza ko tuba twine babirira ibimyeto bibara konka ahiba kubifuna akacha kuba kubemba funaho bakaka utilize konka leaders bitu some of the leaders inoko ko batirira meminyeto bakireta zaba ziri miliyoni 10 zunguneze minyeto ninga initiative je neminyeto ebraburo muhanda babara kugere bashanga minyeto yaba violent so now nchibanta mayisa ngo ito eminyeto kuja kugeraza no kugiteka ahaline katerera kuba reba leta kantu kabo kakine imbabi initiative yeminyeto let them have it by receiving ka initiative kabo bakadeveloping bahuzahuziraho abuka abanyankore benefu ngoro gamba takurya oro kurya tagamba so this means kuba kubire bintu kibarino bakora hato omunyeto takubasa kuba aine cyariyo nakora mu cyaro ninga yona cyakora mu town bini initiative yabo association y'abantu 20-50 bari busy then ukamushanga amahanda yona atero rwari it is hard why bari busy takubasa kucinga business yeye akazamahanda kuza kubasike pira that is ruri mutichikubasika so it means they are idle. An idle mind is the devil's workshop. They are idle tibine byo gukora but disparate tibine ki so oshanga ba forced kuza hari afutero rwari rwinji. Robert Kyagulanyi Sentamu president w'ikibine cya National Unity Platform. Yes. Kwiyatandije ikibine cyo yatandika kwitsimba aba president. Of course no warabe yabere yakuzirewe kunkakari musya umbyo webembezi. True. Ikibina cya National Unity Platform kija nabantu basya. Faces insya. Tanikira mu ndoro kucyebembera uzahari secretary general banya treasurer leader of opposition uruho bwahati na hatkor kukireboreba ngo faces ezi zosire mbyo butegeke mu yango sikija n'ikibina cya National Unity Platform. Umunyeto wa rubiriza ubere nasiba nateru umshana na ronera byakoreka karura. Yes. Umurundo wo gwatekateke ngo rubirizi yagira government yemyeto ntuza kureba umuhezi wa chairman ari umyeto turebe speaker ari umyeto executive yawe neza kwiha ekishani cyo mwebembezi wa district ya rubirizi uwo mujije muto mnonga now itwe okuronda executive ya district ninza kwesetinga kandi nikuja kushitamanyenga ukiriye no yitereza ndio ningetereza twine ba stakeholders ba district aba ine vigejo yo kuja ngo twenda district yetu nto bamanyo mu district we can support them tumenya konkana nkai no mutima gwa district nanka ino mutima gwa district we call them on board no twenda kora district age nechi so who do you think nazo position age tubarebe tubacenture turebe konka kandi nutureba ngo kwebuzima nanka nagifitingamo ahabwe shongeje neji tumute composition age kanshi nanka no guna nagifitingamo tukore executive etar biased yari kuza kuhereza abantu batari kwerondera byabo yari kuza kuhereza abantu ababurijo kandi kabahikaho kugira ngo obedi byakureka chairman hindabe ntari if I delegate so and so naikayo na shoronze shonga zabantu nagamba nabantu kwashanga nagamba nabo kana abaheza services turukwenda so when nywe tamu yanje ninga executive yanje eyindi kwija kuba ni running teri kwija kugira ngo neye minyeto yonka teri kwija kugira ngo neye abakuru bonka no we want to balance to take balance kugira ngo omuntu nazo mu position yashimukwa na shamba no rero mu cyayi oguyaba na shamba namba mwendo kamuteko munambisha tumugwegwa kagwe nikagwe mwena hati ntuyena ngo nambisha tajizani nambi najizani nambe mwazo mugoro tushoronze jenshonga za rubirizi ubiro bwingi muyango nangwa no mu life ya business matin kwarku imkomu kasheshe myaka 35 ninga 10 akombeke kizimbo muri mbara bagira ngo ubu tikizimbe cye ni cyananka yes nakora nanka actually no kukigarura muri politics is amazima garingo politics zihango bwa hati ukikereze ningo cyanje neza sente namazima cyo kiricu yakurika sente zo kuronda karuru kurwo mka primary ukiko muri akakoira kubarigere kutera yakurika sente zihiriye tuwaza kuguza tenda za district utakagire mu ndebe wabare munongo mukuru Martin amazima garingo abantu barubirizi buri omwe nakimanya akaruru
akanterirwe primaries nkaba ntine sente actually abantu mbo bampereza sente zabo wiringire umuntu akabazo munju ye ahamwe nangwa yaba ine 15 at chairman reba sente nzizi temba hakaboda nkaba nintambura boda yes pichi nkaba boxer nkaba nyine umwojo wanje akaba gicezo mukashesha gisimura tujwara jacket tusimbura tusomfiriza kuronda karu chairman za kuronda karu konka inabire mpaka abantu bahereza nshonga bajya konka yes mazima twine sente konka toreze 15 oyongere mu mpicha majuta tusimbura turonda karu so mwena karu karu biza kuba anterire na polling stations tukutera karu nkaba ntine ba agents abantu bakekora ba agents tina agent no muna ashashwire sente nubiyo kuboko nkaba kwasaka rukabo na ntakaruraka nakanyu ubushobozi byo mu ngaro zanyu abantu bakekora mu muno baba agents bampereza karukatashirwe sente tini kintu kinaguriza nubiyo kubembuzi yemetwari 10 njo mu karurako tuya twazo mu generals abantu nabashobora nshobora ntu mukampereza karurukanyu mwene utakaba watekera umuntu byo kurya wa mwihura yamaze kunabo mu ngaro naza kuteka mu mukono ukagukwata utatabiryo kandi ariwe bimuhiri abantu barubiriza bampurikereza ntamukampereza karunte ine sente natinze renta tuzuruho tuzikabire bikiriza abantu barubiriza bampereza karu mwene gisha tihine kindu kwetomwito tihine kindu kujanga abantu barubirizi kumumpira karuru kwa kamwenu ndeka manze nguze ka project aka manze ndo ne mabarampereza tuga cha miliyoni 10 ngushashura mabanja gana atiro mu karuru zatendo zuguze zitakagire mu biringi no abantu barubiriza bakampereza karuru bihira amatima yabo utatire mukaze ntatire musento umuntu akabatansha bari 10 bampereza karu kabo so mwenu services za rubirizi ni jangu ninza kuzikora na transparency erukusingayo ahabukuba tihine ikintu kubanja abantu barubirizi instead mbo bakumbanje okubahereza services ezibamperira karu kabusha izuwa baraganize yes turi tugamba hashonga ya sente nicyabuzima washobora ngo wawe tarabereye kutamusente kunkeshonga ya sente umbe butegeki nenshongero burahama true ikintu eki iwe ngo mwebembezi wa LC5 kungo minyeto myaka ikintu eki nujya ngucemere kwaho kita kandi iki cyongere niki abukuba ko kuba no rebe mukarura ka NRM buroko takabere wa ukota kabiri delegate kuke cyabiri kiryoko zikaze reset kor kuzahanshonga ya karuru nubwo bakanyumwa abazektubiritero nangwa nakayija ke birabiri na bibiri umuntu akargowe aza polling station aguma yemeriri true abara kuzomura yini kutera karuru ategereze ngo byakore ko yetsimbere yana ndakaruru iki amuye kitwaro abanza muhereze sente abone kuzomura yini ukora kutera karuru ikintu iki ngo umuntu umwebembeze nureba ngo nikitwara hihanga kandi cyakubasa kukiyabona iki abantu ntubasa kukera abansiza nk'abantu ninga nikitinga government kuba niyo cyakiye umanya iki kushoba cyo nagira ngo government etuyambe twakora kikureba ngo kansejo yatangukira hehe itakashyikira umpati zo mbere zone mwenu esente omukaruru n'oburwire buhango munonga munonga kandi nyo ningira ngo bwajanjire burahamu abakuba of course omukaruru abantu bamwe bakabura yimbere nimpuka ucugamba wagamba ro muntu yahikarati atokugamba wagamba twonkiro tubakabura konka kandi nikija kiba kibi munonga washanga ngo umuntu mind yene mujangwa karuru kawusha kwano katerere sente nawe ahabwa cyabire kityo umuntu nagamba atabwa kindi kwenda ngo mpereze sente mwena murya bari atwumukuza yo murya mutwebwe mwene mwagire kurya nanye mu mpesiga nageranta tuje naheza kuriya umuntu ayine bire nefumo ko mucyaro ngo wabiko umuntu ataba muyiba so mwene bine that abwe bomba tekateka ngo umuntu waza yaza kugira ati yaza kurya asaba resirecho nabebembezi bitu abitwine umuntu amuhereza karuru emyaka 5 mu murondo mu constituency abura abantu betombuyitwa abantu bagire bizibu byabo abantu ba district abantu ba constituencies tabari kwena ngo se bahekera mugongo umuntu uruci no kwegeshaho rukundeba ninga sho umuntu kabukwira umuntu uri inkayo umuntu uri cyabakaro ryo nandeba tari kwena ngo nyenca kari cya manager se bamuhekera mugongo ninga ngo muteka amabega nibenda services zabo nibenda bareba kintu ngikorwa ground
kuba ratera urwari kuba ratera iki leader wabo wabayambaje so ko rukuburirayo bakakora ndi myaka 2 kabari myaka 3 kabura nyenje kari ko rukwijamba kuja kwanga kuwagenze buro katurekera ki kwijana kinzi ko hati ko kwijira leader ori akakuja ati nyenda mizi ori akakugira ati twereze mitware 2 twereza karuru ombuzo turuguto runashashura zingahe uruna atiro ombuzo tagamizi guna rese no gashura zingahe agna atiro utkandira ishomero umwana watakushomera mate utatsente no ndanzi kwereza nziye konka sente ezo kwamba bashaba ne sente ezimwabuzire kubakorera biriye bintu bakwena mu bishishuro mukashi ezembazi yirware yabuzire ezembazi yirware zabuzire bizo kwamba kushaba taro kindi ebiye biyonyine ewayize no gamba ebyo tarahire ebyo taratireho senze bakwamba kushaba kandi kindi twinabembeza bamwe abakoze mu politics bine other intentions bakuje kwesimbaho konka ine ecyaro kuteka teko misho kugira ngo ine cyayo narwanise Martin nabasa kwijo mu karuru konka we intention ye iriyo kwena ngo arwanise obeda muyiha hamuteri. What does it mean? Martin ine ba sponsors beye bina abatine cyo bakuferwa yakwata miliyoni ze yigana miliyoni ze yebiri azhereza Martin ngo agenda yisimbara obed. Bazushukamo umuntu wo mikomba muhereze cyebere rero kakaruru ko mugongo umuntu yemera hari yakwatano bano ataza mukwi zamu oirga cyo gora ryo murayinura ba kuba kuri ururaba hato umuntu areba ati obedi nubwo ari nagamba je two Martin manyate ati ato wabikumunda tabamuyiba azomurayini so nyoni jangu abe kuza kurwanisa kanseji eyesento mu karuru eyine futandikana nabebembeze tabara abantu bahanze obedi yakirwanisa Martin akakirwanisa nyencha kare Martin yarga akazo mu cyaro ngo tuhereze sente akabaja ta atsenze zino kubena imbahereza shinge mitwaro umutwaro reka tugende tusibe rutindo katerezo rutindo rwe ecyare iki sente tenazibahereza ngwe nyencha kare obedi akashobora kagamba the same umucyare kindi nyencha kare abantu bamanye ko kataruka ruruke sente reka batukorere ibintu ikaturebo ine bitekateko birungi ikaturebo ine bitekateko birungi twahereza karuru konkati Martin kararga akateko shirinje 15 obedi akahura ngo Martin atiriye 15 akijana shirinje kakaga none jona ijana kanana nyencha kare none jona ijana mutwaro konkati Martin kare kuruga akashobora abantu kabaja dimwe abantu bahanuya abantu ba Trump imwe abantu ba Kizurgo ni ijana neki mwine problem yanyu yaha yamize mwene mureke tugitereze nanya nakohereza umutwaro mwene kungu zigita ziba miliyoni 2 deba nzizi muyije tuzahariye tutereze nayo kondeje hona abantu nyinshi kana kushaba sente konkati we tine cyo resire tine cyo gambira abantu mbahera bakwereza karuru bakakohereza karuru 215 byo kwezi ko kubanza basho bakureba imyaka 5 yakwaho hona ko kujya kushaba umutoro nayabiha so abakuza kurwanisa kansa ya sento mu karuru nitwa bebembeze tubara abantu akwandi tukwatika mu butwobwe ito nkabebembeze yes abikintu kina nakuburizeho ebuze bindu kubuza byona bigaruka oweminyeto nakikubuza konkato wakigaruka mje enshonga yo kuguzemera umururu birizi sitekateke ngo mu myaka 5 ya obedi taro kuguzemera hariho ibintu maya Uganda umwe ni shitsi ya kandi mbintu byakubera ibintu bisasa umuyanga ariyona ukusasura sente kutunga umurimo gwa government kikahinduka ikintu cyabutosha nubano shoti yo butahire sente umurimo to kugwenda to serious umunyeto warubirizi ishaje no tamatsiko ngo myaka 5 yora buceri cyamana taro mwana urukuza kwehora kuzomukafuna kugura umurimo ubumwaka barano gutunga gwa government we bare munonga abarukunde babantu barubirizi ekinkija ninkiragana sakana tinza konjera nkiraganise omyaka yanje 5 nguza kusavinga tamweji ninyena ngutaba twine mu mukaga tujya advertising okwija kuguzemera moku okubaho noku nababine mu mukaga ninge mu 10 ba advertising ena mukaga sigaro in unbox ochurikize ki bini 10 ba advertising ena mukaga sigaro unbox ati ya sigaro unbox niri kwija kareto buzubu batin oyinezinga hi umurimo kagufuna no shanga district sezimwe oshanga bina na ba brokers okwe nyuma uriya ije kutataza waba no yenda hari ati niyo rukurabiramo umuntu ari umuro wa broker nkabashatu
ubwo mugambira miliyoni 2 ubwo mikamugambira ina ubwo mugambira 5 zaza kushika wa muheru ziba ziri miliyoni 10 neza umwe n'uboroka wa chairman service commission onijo no wa chairman 5 onijo no wa kao buri umwe ariyo natora hekeye now niwe kintu kwenda okunkwa nakwereza abantu bari nyenda transparency ninza kwa nyine service commission ege n'abantu nkanye ntukwa tukora hamwe nka team tubagambire ngo reka kuture tunemere mu mukaga tuja advertising abana baja applying tubahereza on merit abana bije bakore interviews umwana za pano bambuze kine orarabemu bamuhereza on merit atashashwire sente nambwe ninyonye nakufitero maranka abantu barubirize kutura advertising mu district ya Rubirizi reka kurabomba kujukuju zo mu right offices ta home office ya service commission barangire imirimo aho kutebara hano hamanya ahubwo cyo kutware baroka jitwara aduka ahubwo cyo kutware baroka jitwara umusaruni jindetere nandi umusaruni jindetere nabandi umusaruni ninga ate nabandi ya buca no baroho shonko no jitwara no hamanya ta mu service commission teka ye baroha yawe secretary akushaba miliyoni 10 ati yo ijo tureportingire give us information gambo taza chairman nateka application yanje kunka banje ngo manze mfu nibari erinda gitungikeho ibaze iremere tatwa ati nanye kubuzi ibari bakushaba then kubuzo wagira hata warukushaba tutandikiraho muri kucereka then nyencha kare mukijana mujya kwaza ngo chairman nawe narye nguze no ni nyenda ngo office use protocols umuntu wa rubiri kubara jengu ba advertising emirimo za district ba advertising nibenda bashaho 10 yereba category yawe yo kuforingamo gendo leta application yawe office yo kwano giteka muno bano ujimanya gitekeyo then kira yongere kwako report to the right people mutwereze information abantu bari bizitenda kuba feedinga on twenda kubagaburira nitwenda kubahereza with transparency ekiryo mushana tukakiteka hamushana ekiryo cishuba tukakiteka ngune cishuba tukabahereza services ezimuru kwetenga tindu kuja nguniza kwereza Rubirizi district yona buri umana kwa ino uyo wera naza kugera umurumu aje tindu kuza kucibasa so kwenda kubiha tindu kuza kubiha konka nyenda ngo rabe na gorofa yinjira twaza gumuhereza tugumuhereze tuyiramu tumuhereze services tureke kwato umuntu tukamuhereza umurumu akamara mu service emyaka 10 ukareba tine nangwa nambuzo mukebuzo gumuntu eza gukora naziteka mu maroji nazinywa marwa nazite kumbe umuntu abuza kufuna umurumo bakamugera ngo aha miliyoni 2 zo mushara yes utunga hatanu so mwenu ebyo mbyo twena ngo turwane so mwena muntu wa Rubirizi wa apply njiro murumo nobona mawasha ngo no twara application yawe kandi nobona mawe waza kufollowing ota owaza kuteganisa noha then you report uri kutwara application form ukajitwara bucha ukajitwara umusaruni ukajitwara duka kandi eri kuzo mu service commission turi on program tsheshure mukashoshere cyakatiga bagomwe koko bantu warga kutwegaitaho mu studios nyinemu agaba Obedi byakoreka ugu ni chairman w'entebe ya gatano tore inwe wa district ya Rubirizi takagizire mu ntebe unkakarura kakarigire kuterwe birabe na bibiri we yarangirirwe ko musinguzi twantugeza kureba ibitekateko bye ahabwe bembezi bwa government zebyanga konko kukira munonga nturebera hamyakaye yizeraho abo chairman konkani ngira ngo umunyarubirizi waho ibitekateko bye ande junior shonga nkuru ahabwenki tumwitsire chairman yes sir akaruru akahwiri akaterwe birabe na bibiri vota turnout abatizi bakaruru bakabura true iwo wabiri y'umukarura kanikirito abantu bahwira amatsiko mbebembezi because hati kugira ngo izo hari akaruru kabaje amani umuntu akemukakazo musurugwe akargayo sha munana akanabaho twizi sha mwenda kaza akabara ukashuta nakaruru kakatariyo kiritsuruki now voter turn up ya local government nekira kubanje nejane declining noreba dutera akaruru ka president na naba MPs izo baramo now abantu bine interest mpango omukaruruka actually omukaruruka aba MPs now akaruruka aba MPs obwire bwinye ngacakuza mu sente nyingi abantu bahereze sente byamati arama pitching gavuga abantu arama moto kandi giha abantu mu byaro kerere amyanya yo kutorana all that saga which is different omukaruruka local government now hati kwa kumara futera akaruruka aba MPs aza mu disappointments oshanga ngo ogwa kabana agera MP Martin bamusinga
akaba na ajirogu bamusinga akaba na ajirogu bamusinga so after that disappointment adatinda kushobora guterana n'akandi karuru tinkugarukayo ati tingarukayo nangwa n'abandi bamwe bajya ngo haki batereze sindi kuza gufitera karuru abo jya ngo buriya beba muhiro mutwaro hata yina ngo hata bamunjoro gunda bone kuza gufitera kandi usanga vote turn up yabanje kandi kindi akaruru kaba chairman especially ba chairman 5 ninga akaruru ka roko government chairman 5 chairman 3 akakaruru abantu bachaka taking for granted bomba reba nka MP niwashibuka naterwa karuru wenka niwarukora na akaruru kaba chairman 5 ushanga nguko tukafuna abantu buja ngo bakatera tibine viga tibine moraro baryokwe omuntu arasana kwimugo mukasheshe azantebe yayishtamira gumata nabareba nareba abantu bari mu muzankai abamwe ushanga batakumangu nakaruru karo omuntu mukautuka omuntu akomwe birabira na bibiri utkashwaza kutera karuru atkaha mushija ukatuntera karuru kabacha manero LC5 onko shanga tarikamanya now etukureta vote turn up yabanje munonga ombu special ombu rugaro ko government nebintu kabibiri echo kubanza ni kizatishishwa akaruruka aba MPs na president abantu baruzinga morale ushanga umuntu bamusinje obwire bonyone kabaho after 1 week omuntu akiri muri ombusasi abirira hagera MP bamusinga ari ombusasi mwana buratakwe nangwaze kutera kandi nicamutama ikindi nkakara musente ushanga baba forced kugira ngo sente zalire buri nosha kushanga omuntu last night was after akaruka ba MPs umuntu abenaje konkona ero utakigwiro arabya hanso mutwaro mu rwiji at obedi agenda asimbura agenda so ato omukasheje umuntu ayo mutwaro gwe amataka runa koha naka ate chiro kushesha bakutera ka ba LC5 tine chi yareba akwakaruka ba chairman 5 nkakatara musente ale bataro nangwa na 10 badatinkaza yo ati nzi wamashana ndifutera karuru ntabwina nangwa na mizi ato shanga batazayo konka effect mpango kureta vote turn up yabanche neria eyo kugira ngo babanzo mu karuru kariya ushanga abantu argaire disappointed ata tuza kufutera kandi rero tuzomushaha y'uburango bw'abashubuzi tutararije yo nyenda ngo uhereza ubabuze icemire gukorwa ikitekateko cyawe ngo muntu kurebeka ngo akaruru kabacyamana uko ababemizi ba government zibyanga umburyo bushikirene bakuru ne cyabuzuma MP na za arengo ruihanga ariyona kungugu waroko government ogukansara wo kureba ngo muke urukujwekere gombora nuwari kucwamwe nguto hakoreha yarekanira ishomero district yaza kunduza riha iri yaza kugumaho ndiya irwaro twaza kutereza riha tungere nkaho mushaho tubeterekere nkaho hakorwa iki ukurebeka ngo abantu bita bamanya ngo bururo buno bukuru nangwa no wegomboro butakateirwe ichemiri korwa nchi electoral commission yetashomese je bantu igarike yebashomese ninga bebembeze mwihiti abantu muri yezu barazi z'ubuntu ugamba umuntu ayetegereze umugagwe ahabwenki ashimire kwetora ndo mubizi katso murango bwabakama beitu kuturgayo uja kwereza ikitekateko cyawe ahashongeje turkwendera program okay It's happy time, Chomelo. Bathing time, Chomelo. Bulira bulungi, I feel so nice. Sing chom 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 chom, Chomelo. Again chom 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 chom, Chomelo. Ono yechukiro waffe kafulumu kujjanjaba endwadde ez'ensusu zonna mu bato n'abakulu gamba ng'embalabe obuwere ebiguuna kyogero habo soap ne kyogero habo jeri biri mu sayizi ez'enjawulo ennene n'entono bisangibwa mu maduuka gonna mu ggwanga kyogero ly'essuubi ly'ensusu zaffe. Makobore high school rukunjiri ernishomero eryabojo bonka eri bari kushoma bari kurarayo bine ona erevo nibegesa arts na sciences bine computer na science laboratories buzima beji bona nibayikira iguru administrators na staff n'abahangu batendekirwe kurungi ishomero riryamusinje gwedini kandi abeji bona nibegesibwe mice nibaresibwa kurungi ebyo kwirinda birije. Makobore high school nisho
ishomero erukunda ebyemizano nka football, basketball, volleyball, handball, otebirwe nebya music, dance and drama. Makobore High School twehireyo okubasa kushomesa omwana w'omwojo akaba w'omugasho nyensya nirishangwa rukunjira municipality aha mushozi g'obureberezi obwa North Kigezi Diocese oburukwebemberwa Bishop Onesimus Asimwe. Mureta beji emyanya etakahwireyo moto yabo ni Ascendimas. Ebiri kukiraho tera noti mushanju notemwe nkaga ni 5 noti ina 5 ninga noti mushanju 5 nkaga na mushanju anana mwenda nshanju ni 3 ninga noti mushanju 8 nkaga na mkaga 5 nina makumyana. Every journey begins with a strong foundation, from bridges that connect us to power that drives our future, from towers that shape our skyline to railways that carry our stories, from welcoming gateways at Entebbe to the roads that open our protected lands, to the landmarks that define who we are. One name that holds it all together. Built strong, built to last. Built with Hima Cement. twakwakira ahari King Caesar University itendekero ry'ururengo rw'ahiyo kandi obwa hateryine chata okutendeka beji bona aha rurengo rwa Africa pekuretera emishomo nyamwingi eri aha rurengo rwa degree aharimu nka medicine and surgery, law, business administration, applied economics, computer forensics, petroleum geoscience n'endijo mingi. Twine n'endijo mishomo eya diploma in clinical medicine, community health, global business n'ezindi kosi nyamwingi ahari King Caesar University. Hati nobasa koresa index ibiri zonka iyo kwa kana neo kwa munana nyensya yawe hinduke na munonga wamara kusharaho. Shangari proti 22 King Caesar Road, Gaba, Kampala. Ningo teresimwe ya noti 200 Rwendi 11 250 ningo twicirira kibanja cyite cha website www.kcu.ac.ug. King Caesar University, igniting the future. In the neighborhood, near stagnant water and mosquito breeding sites, malaria lurks, always waiting to strike. But fear not, for here comes Mr. Vaxa, the ultimate protector against malaria. For years, malaria has been one of the biggest threats to children under 5, making them weak and even putting their lives at risk. But now, the government is introducing a new solution, the malaria vaccine. The malaria vaccine is now in the routine immunization schedule. The malaria vaccine is administered in 4 doses at 6 months, 7 months, 8 months, and 18 months. This vaccine will provide extra protection against severe malaria. And don't forget, routine immunization protects children from many deadly diseases. Every vaccine matters. Visit the nearest health facility for routine immunization services today. Mr. Vaxa, the malaria vaccine is free, safe, and ready to protect our children. Will you join the fight and complete all 4 doses? For more information, call the Ministry of Health on 0800 100 066. This message is brought to you by the Ministry of Health. Adura Modo Pre and Primary School neishomero rukushanga umuru makenke omururembo rwambarara kandi abinuge gisego mutano aharurengo rwa kindergarten otiriho na primary kuruga P1 okuhikare P7 eishomero ryine day na boarding aho abeji bamwe bari kushomana bataha kandi abandi bakarara hishomero uguteberwe ngunu batunga n'intambara okubihoma kagabo mu kasheshe no kubagarayo mu mwabazyo. Adura Modo Pre and Primary School batire sara akureba ngo babangura umwana wawe omichwe n'emitwarize ebyo bwegese burungi kureba ngo bamuhe umusinge murungi kandi binabashomese merya otireho n'embuge yeshanzere aho bana barukuzanira bakikikaniso bwongo school fees ninge bishare byishomero nubasira buryomwe uryo muzire ningo mukuza tunga admission yo mwana wawe okurga yishomero muri makenke okurgo rwo kubanza okusirwa mukaga shayibere zakasheshe okwisya shayi kumene mwezo mu mwabazyo sente za registration n'emitware shatiyonka omusende shiringe ya Uganda. Nyabara wetwara umwana wawe aha Aduramo Modo Pre and Primary School otiza kwefuza.
program tsheshere turi mukajojere cyakatugabagomwe mu studios nyinemo chairman otore inwe ahabwarubirizi district agaba Obed Byakoreka bantre babwe bembezi wa government zibyanga nikiri kuburamo kurebekangwa abantu batunga ubuhereza kandi bamanya n'umugasho gw'abembezi ba government zibyanga obumwe nibaza kushanga nibiwono ugamba abantu ikiri kubagemesereza gutatwara akaruru ka government zibyanga ngakaruru kakuru tubarukureba muri gukora nayikondo kwera ko beshobere uyitimbira bwa MP ninga MP wari kwisha kugikozesa kwaro ko beino rufu numanyana cyo kikabejonga nkuru nanga nazika terra karuru kwaro ko beino rufu nubagambira MP chairman tabamureba niki cyakorwa kurebeka ngo ubuyimbizi bwa government zibyanga bwatayiba mu kitinzi abuko bahitwa kurire kuwaberohorera ngo nangana kansara kikaje ikintu cyangwa umunonga hatukuba kugira ngo kansara yaraba umuhingi wanangana basakutera kansara uri cyata mutinde bikurunje munonga hakorwa iki offices za government zikuteba mu kitinzi especially za local government bari munonga na offices za local government okuteba mu kitinzi sana one abebembezi babanze behereje kitinzi nicyo cyukubanza abebembezi abo ati kitinzi sana yo ni security begins with you iyo niyo kubanza kwerinda bataka kuri inzeri so ni same thing na kitinzi itwe nka offices ninga nkaba officers ba local government tubanze tweteka kitinzi abantu bone kuteka kitinzi kitinzi twakuceteka mu tukumanyisa gukora abe chairman wa C5 ngo bere kurira mu restaurants za Rubirizi tukumanyisa ngo bere kutambarana n'abantu ngo bone bwahita utaje kugumana uvuga motoka ya district no ijambarara kuri yaranje icyo cyo kitinzi kiturugamba ikitinzi kirukwenda ni nyenda ngo obo in the basement ojo twonka kandi otomugombora yanyu bantu mwe abantu bakatanda nkwatira abana banyubana bari no bashomeki district abiyo basari district bafuniraho basaries mbaba bari ya university na neje ni nyenda ko barargeyo tonde turabateke hona waraba hwaho muri katando mwe umuntu nafite ribari hona warabamo umuntu atorundwa chairman ruha atorundwa MP ruha icyo njye stinze turukwenda akwe stinze turakibiruringa muguno muringo okubiruringa stinze cya local government no kugira ngo cya office zitu no kugira ngo hineshi twakorera abantu abo kwa nyencha kare Martin ni mukumukasheshe nkashango ino busase nkabukwihamu nani ndabaho no twankomushijogu orirota abo kwa no manyeti nakoze the same thing at local government then government itwenka government na nabandi ba leaders tuteke yo mwoga muhango gwo kushomesa abantu omuntu amanyumuga gwa chairman LC5 omuntu amanyumuga gwa kansara amanyungu biteka teko byeye ebikurwa mugombora kansara LC5 no kwitwara ha district abakonyo chairman LC5 egishaha nyine gombora yino kurwa munyoni ndaga bakara nyine kansara wanje Peter hamwe na nondijo mukazi wayine so ntwente mayisa kingo kansara ubwo nakwana twebyo gombora yanje nkacabakara mbishange ya district agamba ati tucabakara iki neke so umuntu wabuje tumushomese tumugambire ngo kansara LC5 ori no kuronda nuwara atwara inteka yawo ha district abwo nyo chairman LC5 tingurwa mugomborera zone nobundi abeni serving egomborera zone so kansara wawe nuwara atwara inshonga zawe ha district LC3 kansara nuwara atwara agombora so then chairman 5 n'umugabuzi wa district abantu tubashomese tukoremyo district nebe ine program zo kushomesa abantu sensitizing abantu twate bizina twate ba stakeholders tubatwara mu magombora tubatwara mu parishes tubatwara village level omuntu wacu noko omuntu wakaterera omuntu wakabukwiri na wamanye nkonka chairman LC5 omugagweye nogo nakore kina neki mbwenu tubuzoha ekikukirareme so tukore sensitization abantu bashomese abantu bamanya abako information is power kandi Bible nayo ne kigambaje ngo abantu banje bahorekerera abo kuburo kumanya so nuza kushanga ari umuntu wa Rubirizi uri kujoga kansara abaje ngutakumanya mugashogweye hata tatubuna kansara cyo naba kansara bandi no mushanga ryo mbara ari sinzire abyamira amahanda mushe twakwega resistance so resistance standakana niwe yukiwe kansara yukiwe chairman LC5 community ne kureba muki Studios na nyinemu akaba Obed Byakoreka cya pasomete bya katana wa district ya Rubirizi tore imwe kwija kuzomo ntebe yaheza koranye korahira sibura muri bwa Tayari West TV habwe shonga yoweri
webare munonga umukuru Martin ahabukunta ya isa ni nsima munonga director wa Tayari West nsima munonga abarebe ba Tayari West mwebare munongo kunda TV yitu Nyamurungi nyina kusima abantu barubirizi in general mwebare kunda agababere byakureka mwebare kumpaka rukanyu mwebare munonga nimba sima ntine bukomo na bugarukiro ekikuru nishabango rukunde gumeho kandi nyongera kutwara ndamusi yanje mchara wanje mukundwa Esther Agaba ninkuramutse munonga na family zitu indamusi abatezi bakaruru barubirizi nimba kunda munonga omuri gumutano nyina munyana wanje mbamwita Morini Katushabe ubwo mwicyakagezo munonga na obi wanje yashwirwe yagize korona wano mwene anaza kumukuyamba hapana yashwirwe akagize munonga yaronda karura kandi atambura hona so mwene nimba kunda munonga abanyana banje ba agents banje abayibaryo mu karura kamwe bare munonga ekikuru rukunde gumeho agaba obedi byakureka nimba ramusya nimba kunda nimba sima nishabango ekikuru mukama bandindire abampera magana marungi abari mnonga obedi program tseshure niza kugendera aha wanje na Olivia Kamsimond kora nawe amwe nabanda botari kureba ha kamera ya bitu umudakikanje tuza kutwara hatare center aho mu rembo rwambara tungo kumanyisibwa ngo bari baranga osinjire wa meya wambara City South Division utargata ya West TV. That was cancelled. I know many hearts were broken, but I thank Electoral Commission for a quick response to set this election to take place with the rest of elections that were due yesterday for the municipality level. On our order today, as I've been saying, we have elections for Member of Parliament, elections for municipality chairperson, we have elections for direct elected councillors and women councillors for division level. On our order, to begin with, we shall start with the direct elected Member of Parliament as follows. I, Bareche Aida, being returning officer for Ivan Electoral District, having added up the number of votes cast as recorded on each declaration of results form, in accordance with Section 77, Clause 1 of the Parliamentary Elections Act, declare that the total number of valid votes cast for candidates are as follows. Agaba Peter of NRM has scored 14,279 votes. Betungura Serapio, an independent candidate, he came up with 177 votes. Mwine Innocent Bakamuhara, an independent candidate,
managed to get 12,904. Total number of valid votes cast for candidates are 27,360. Total number of rejected or invalid ballot papers is 419. Total number of ballot papers counted is 27,779. Total number of spoiled ballot papers is 175. Accordingly, as the returning officer for Ibanda Electoral District, and accordance with Section 77, Clause 1 of Parliamentary Elections Act, Cap 177, I declare Agaba Peter, who has obtained the largest number of votes, to be elected in Ibanda Electoral District. I congratulate you, Agaba. Congratulations, Agaba. Okay. Come across. There he. Equally, for mayorship, I, Bareche Aida, being returning officer for Ibanda Electoral District, having added up the number of votes cast as recorded on each declaration of results form in accordance with Section 147 of Local Governments Act, Cap 138, I declare that the total number of valid votes cast for each candidate are as follows. Arenaitwe Anselm Ndikola of PFF Party managed to get 219 votes. Kanyomozi Johnson of NRM, he scored 13,423 votes. Mukama Gilbert, an independent candidate, got 153 votes. Mulinde Deusdedit, an independent candidate, came up with 13,508 votes. Accordingly, as returning officer for Ibanda Electoral District, and in accordance with Section 147 of Local Government Act, Cap 138, I declare Mulinde Deusdedit, who has obtained the largest number of votes, to be elected candidate for Ibanda Municipality Electoral Area, Ibanda Electoral District. Congratulations. Agaba oye.
Going forward with more declarations, we have more declarations to make for direct elected councillors. I, Bareche Aida, being returning officer for Iva and Electoral District, having added up the number of votes cast as recorded on each declaration of results form, in accordance with Section 147, Clause 1 of Local Government Act, Cap 138, declare that the total number of valid votes cast for each candidate are as follows. The first one being Guma Dennis Jr. of NRM Party. He scored 616 votes. Next is Trevor Deus, an independent candidate. He got 149. Accordingly, as returning officer for Iva and Electoral District, and in accordance with Section 147 of Clause 1 of the Local Government Act, Cap 138, I declare Guma Dennis Jr., who has obtained the largest number of votes, to be elected candidate for Nsasi ward or electoral area in Iva and Electoral District. Congratulations, Dennis. Is Dennis around? Not here? There he is. You inform him. Are those of Kagongo ward here? Kagongo ward, direct elected councillor? Okay. I, Bareche Aida, being returning officer for Iva and Electoral District, having added up the number of votes cast as recorded on each declaration of results form, in accordance with Section 147, Clause 1 of Local Government Act, Cap 138, declare that the total number of valid votes cast for each candidate are as follows. To Moye Hiaye of NRM Party, he scored 1,154 votes. To Onjeiwa Sau, an independent candidate, he got 338 votes. Accordingly, as returning officer for Iva and Electoral District, and in accordance with Section 147, Clause 1 of Local Government Act, Cap 138, I declare tomorrow here Optato, who has obtained the largest number of votes, to be elected candidate for Kagongo Ward electoral area, Ivanda electoral district. I congratulate you. Hilary, congratulations. Award, are they here? For direct elected councillor, Charhanga Ward direct elected councillor, are you here? Yes? I, Bareche Aida Nkeija, being returning officer for Iva and Electoral District, having added up the number of total votes cast as recorded on each declaration form, in accordance with Section 147, Clause 1 of the Local Government Act, Cap 138, declare that the total number of valid votes cast for each candidate are as follows. Mbeine Anthony Makandu, an independent candidate, he got 528 votes. Muhezi Rogers of NRM got 1,060 votes. Musime Stephen, an independent candidate,
managed to get 20 votes. Accordingly, as returning officer for Ibanda Electoral District, and in accordance with Section 147, Clause 1 of Local Government Act, Cap 138, I declare Muhezi Rogers, who has obtained the largest number of votes, to be elected candidate for Charhanga Ward in Ibanda Electoral District. Congratulations. I wish you good luck. Naka. What did you do? What did you do? Wachirugun Murundi kukuonoreva twaturi ahatari center muri Banda municipality ahi mukuru w'Ibururu district ejo yaheza kurangirira agaba Peter nka MP ahabwi Banda municipality nyuma yo kusinga abagezi be ababereye itimbire na bishaheji na nyenda kutwara hukaki aho murembo rwambara natungu kumanyisibwa ngo nayo baheza kurangirira akaruru akameya wa South Division Mbarara City South akakakiriyaho katakarangirirwe kurigiciro cyanyuma abazyo uga kutwatwagambira ubunanye na hakamusime muri Mbarara City South muri Mbarara City North wechitinsa cyabwisho gumusereza asingire bagenzi bababera itimbere nabo banyuma yo kwijanganya mwegendaho akaruru akobwa meya wa division ejo mudakikanje kurgahati tsa kwakira Adolphe Ayoreka ari ahatare center na harire nayogera kutushobora ibikwatiri n'akaruru akambara City South ukarangirwa nangoto ireho na division zizindi ukuzitore ni ba councillor kuko twatagambire gumisiriza cya wisho katozi biruhitse imbere y'Okanyamwegendaho we wasingira akaruru akambara City North Division kandi atungira ubururu kanana igana cyanana na bushatu yasinga abagenzi bababera itsimbere nabo abarimukamwe baze mukasa witsimbere y'Okanyamwegendaho tungira ubururu igana 20 yasinga Benon Mugume w'ikibini cya National Resistance Movement utungira ubururu kashanju 2026 kandi umugumo wo gukwitseho kake akayitsimbere na cyabwisho mukaruru ka NRM barangirira cyabwisho mugume yazo mukakiko ka NRM akatiruha ka tribunal akakiko ako karangirira ko mugume nwe yabera singira ka primaries murundo ugo bagarika umucayi kurgira abirgiro mukaruru gumisereza cyabwisho katozi ikarire mugume ya mutungamera ombanda babibari mukarura ka harimo Ivan Murinda yitsimbere y'Okanyamwegendaho kandi ugatungira ubururu bibiri bonka undijo harimo Nsubuganasa Abdul w'ikibine cya People's Front for Freedom ugatungira ubururu 5 na 8 nababo takikanje niza kutwara wa Adolphe kuko nanagambire tingumanya Peter kwari yahereze kwetebekanisa atwereze Adolphe Ayoreka uri ahatare center aho murembo urwambara atugambire uko akaruru kambara kagenzere details kandi meisho still mudakikanje kurgahati nabonza kutwara muri Banda job katona wona atugambire uko bibanda bigenzere twijano gumizamu twityaho ibirgire umbiceka ibindi ibihanga umukarurako aka municipalities hamwe na divisions za cities ukumanyisa uko akaruru kagenzere umuceka cyawo muri Ntunga municipality Jacob Kafurika ukibine cya National Resistance Movement wasingira akaruraka n'ubururu 13 bishatu 20 yasinga Kazimbaya Isa witsimbere y'Okanyamwegendaho kandi ugatungira ubururu shanje 91 Hakim Hechi nawe witsimbere y'Okanyamwegendaho atungira ubururu 10 Mbandi ababere betsimbereho abameya ba municipalities twinemu osingire akaruru aka municipality
ya Kisoro kandi omukarura kakasingirwe Mbonigaba John utungiro obururu 10,189 yasinga abagenzi babere bayitsimbere nabo kamaze kutwariho kace wa Adolf Ayoreka Adolf Ayoreka umurebi wa Tayari West nanda kumanya Mbarara City akaruru kagenzi rekata. Yes, bari munonga kubaye komira Hatayari West TV kurugahito hatandikira izo bari nyuma zo mukasheshe izo bariyona ecoro cyona twabaturiya hatare center harkamukuzi kandi kusya obabasa kubana barangerera ba councillors hamwe na ba mayors ba divisions ezambara City North hamwe na South enda kugambira ebyargo mukutaringa returning officer Violet atwaire yabasa kuba narangerera chabwisho gumiseriza nko abasa kusinga intebe bwa meya ahabwa Mbara City North kandogu yasingisa n'ubururu kanana 10 na bushatu obwo ari kusinga Benon Mugume kandi Benon Mugume gwa bar flag bearer abwe kibine cha NRM kandogu ya ubururu rushanju 226 yabakuratirwe kamwe baze mukasa kandi oguye y'ubururu 200 hamwe n'abandi kandi ubururu bwaterwa bona n'ubururu mutwaro gumwe 15,589 twaza kureba karura ka Mbara City North Mbara City South kakaba kari hagati ya Ntenja Simwe hamwe na Jomo Mugabe kandi Jomo Mugabe ogwe no wabirari incumbent kandi ogwe yasinga n'ubururu Mugabe yayo bururu mutwaro gumwe 10,257 obwo ari kusinga Simwe Francis Ntenje or independent kandi n'ubururu 15,552 then n'abandi bya Mukama Regan yo yayo wa FDC yayo bururu 86 Kabateri Mary Francis Semambogo wa Ant yayo bururu 315 hamwe na Sega wa Crash wa Nupi yayo bururu rushanju nkaga na oizuke narizo barangira ba councillors ba divisions kandi nababa eshaheji harishayishatu nibwe bambarangira meya wa division ya South kandi chabwisho basa kubana bamurangira harishamwenda zakasheshe konganyenda kugambira ngo tugumira hakurga omwazyo kusianeze shaha iyo cyakore utakarga Hatayari West TV na programs zenungiye zuru kwijo misho icyo rakore yoguma Hatayari West TV nda Adolf Ayoreka kanze kuhumura. Municipality kabeire kateye ugundi murundi bwanyuma yakarura kaburi akebero 15 butaterwa ahabwenshonga iyo kugira ngo haro umwe ababiri betsimbireho washangira kabonero akiyabira teireho akatarko kubambaye nanyera kutwaraho umurishema municipality turkwitebekanisiza kwakira Job Kato utitaho ibirgiro mukaruru akibanda ibibarga kurangirisha heji umurishema municipality ababere betsimbiro mukaruru harimo bishweko basigariraho Moses na Kalisa Rukia tumusingize bravo nubo babiri betsimbira hantebeje kandi osinzire nowe kibina echa National Resistance Movement na Kalisa Rukia atungira ubururu mutwaro gumwe 2092 yasinga bishweko basigariraho Moses
beroyitse imbere ho nganyamwigendaho tunyura ubururu kenda 9 tumusingize bravo beroyitse imbere ho nganyamwigendaho nawe atungira ubururu 10 rikaga 13 reka maze kutware hukace district yibanda byo bukatona warira hatari center indeba naganira na Peter Gaba warga kurangirwa wa ibanda municipality mutumgara Entebbe then anakaka tugarishire mu karu election akutire nyamwazyo kandi twaraba muturi abasinguzi kandi tuyino businje namwe ninyenda kurabo muri ngo ngo gumwe kuterera abanyibanda mwe no muranga nti entare zibire ziri muni tinkwagira agabani mpagira nanka hatebye bihwire eshaheze hanga ninyakwasize omuri ninyakwasize bendera nkaba inare mkuba nkwasize bendera ngunye bembera ibanda ibye myaka 5 mwe nimbatero muranga mwize tukwatanisize hamwe tukorere hamwe nk'abanyibanda tutwari ibanda omisha abo kubibanda ibanda is bigger than everyone so mwe mwize tugarikane tukorere hamwe ibanda funemu gwani honorable echa muhere kibuzo twakore kukaza kushegmero n'abantu bawe kutandikana 2012 kusya 2016 mwaheza kurahira on parliament tutema temere ombero igana byo kubanza ebiri kuza kutanaho kurite kishanise cya ibanda municipality kukiraho ba MP zabibaro one in my first 100 days nyenda kureba ngo ibanda yamanyo ibanda nka district kandi ibanda municipality hine bintu tukuza kutandika kukora kureba ngo ibanda yitoji yaza ha map muno muntu atabira atakumangu hari ibanda barebe new face for ibanda gambweho kandi tureke ngo twagiteka ha map buri omwe we nabase kugishemerwamo I may not say ninza kuba nakozire chairman but at least in the first 100 days tuenda tureba ngo ibanda yitu yamanyo kandi yamanyo mburunji na nombwebembeze burunji babare mnonga honorable katukureke congratulations enkumi birabira na mukaga mpaka 3 nagumo ito turiya haguma ndukereza nkataros nrugarasa ngo bururu nkobu narshi functions kuba ombyanga byanyu na munango no kutera karura kakoreba ngo abantu batunga buhereza ombeceka byabo kandi yenda kwirusiyeho ngo ahabwenji oguyaba bari MP elect oba abantu batonye kugira ngo abino yabembera 2015 hakaba mutikiriza omukaruraka abebese imbere ho bakemereza izoberyo kandi bakataho katera izo bargerizo kugira ngo akorukarkemo na amashaza nangwa ashatu egi nibanda municipality bakagarikire mu nyuma bazyo kibanda north mu kiryandongo bakagarikiremo hamwe na sales polling stations zikwikanka 18 rural county nayo bakagarikiremo kwenda kutunga abarko bajrekere nanda kugarakamo omu results iyo wabatake gisira atayari west akaruraka katira nyuma bazyo kandi karangirwa erizo ba honorable Peter Agaba arukasinga arukoratwa honorable bakamuhara innocent kandi wakashati yabari Salapio nawe ururigana nshajura mushanju akaba meya murinde yabari yo kubanza kanyomozi yabari wa kabiri Gilbert wakashatu then arinitwe no wa kanaba councillors aba division abakoza ha municipality habarimo ahimswe Agatha igana nshanju na mwenda arinitwe Juliet igana nshanju tushabo muhirida wa NRM kandi na n'ubururu 5 nkaga anana 5 ana na mukaga Musime Steven uburuma 20 muhwezi Rogers n'ubururu 10 nkaga gunwa NRM no yabajekera kandi bine Anthony Mikandu n'ubururu 5 28 ubo n'ubururu buterwa nyuma bazo nyanda koragana certificate ngatayere wose nduguma twereza buri kimwe gana banyuma yo kurangira ruro haraba kuza kuzo celebration za kubatwara mpaka ntubasiya ombantu byabo kwenda ku celebrating nabo kandi kuborekana icyeco igikorwa eje nibanda municipality ubururu bwaterwa kandi uburyo rwemereza bwa Elizova nakwashira uguma hatayire west takarga hondo job kato utakarga tayari west binji abantu baza kuyama nibiyebe birjoro mukaruro kurgombeceka byihange bitari bimwe na bimwe ukira munonga mu ruburengero izoba municipality zone zirimo tujya kongera kwityaho birjoro mukaruro makuru gaitu agamshanju ngotereho namakuru ageshonge cyo inekora no guma tayari West TV abwa bagenzi banje ngereze mbaze kurekeraho bitunduje kutyamuka kuko nagambera ntongera kwityaho birjoro mukaruro ebo wakuba utakatungire targaho Otaferwa aha tayari West.
aho turiyo nituzoko hariyo afamu yenjoki tukuza kuba nitureba nuzireba okuzitaha nimba ntegire then zamara kuzamo hati ninjankirize cyumi cyanye nkitwara ngiteka hundi kuziteka n'ibihumi bya kikake ibi ni babyeta ngo ni KTB niyo Kenya Top Bar. Aha Kenya Top Bar niko bakubyeta bakangira ngwe tuzukunda rwari kandi ndeba kishakiza amabati inzura yagwa tuzukuro rwari aha hati abamwe wabana weshango ryo mwanya open utari mu miti nkeje kwateye konkeri bate kugira ngo rizakucamuka n'utaho bunyasi ho buceho konka twanga kubutaho kugira ngo kubutaho hijamo busisire bwombeka mu mabata aho hansaho so konka mwenye wa kugira ngo ndi mu ihamba harimo kibunda